Kakasi Students Union kalong ba nak chingmi persya kipat ba ik memorandum of understanding MOU penbet put kapani ba sarkar klaim shimlang ek jing snow wat chinga jumut kinong ilam shnong kinong ilam hima ne kitrai chaka habakran nagilat patai khubor samla lambok strawel marngar presiden long bok sarkar kamdai ben perkhat ik chingyo nong san partai nagari gamadi kran hendai gadai ben perkhat nagmenta bubun bolang kamtam hak bedai bat upur sam na pikiran sekarang penbet put penbet sampo ngilai kimi jing persya na ibabun balang kamtam kiat hima nadu ke dewan ni ada bana jumut so government kelas meeting ni kenduk ke government du ipan block and white jitu ke report government ke namla pan asini ni tho yumta rangi sui bekala position ba de hiban yesoi ya ketak sekolah dengan atli gejala tenrei nadu osdin ka nadu ka kawat ban kong ada bana jumut nama bega ada ban mistelot dah brok atli gejaka pasnak ban snow ya ki perlu pasnam ke ibida menong ina ajumut sarkar kalong di pensiam ya concern naki it ki hima ke lomba snam bitrai kendok hari ini bad jam mata kalong kontrom kan rambang lima stok ta ti hawat ina ya ka statement do pani ina liang government ko kenam la su ban revisit ya ke ke MOU na liang ko menteri ramba ya ka asam ko punta ada ring subuk ni ong tang ne ko ila san putri kisna ba ya baik po pesam hanya iklip mat ya keba an pois kanti ban penbit put bisa matrai kade kamram sarkar ban simlang ngajik sengau jumpa kan rela kara kas kamsap kas ngau mungas ngoba peni ngajik thombo hot ngistu thu kata kajing penbit min sam kadon ni gijing wet jungwa ni tai kata kajing tam ya la ni tai kala banda handai ba kongsan kalong kade ban sim ya concern ki it ki hima kamtam ki sordar ki rong basnong kamtam ki trai kendo bedi ki khapu ngimtep la ka jam lega tulat ndai isok koran ne bahasa ka sarkar kalau bakiga address ya kununu isu kamdai ya political benefit ndai kan perkhat ya interest trong babun balang kamtam ke jadi bedai pun kamput kamsam kata bi